Sang Prabu raris kalaning sampun presiden apak siagem minekadidane kiside paksa nunas pernikahan desang Prabu rares para meledang desang Prabu silekrama ngeruntuhan panganikeun Udah paman mumpung ada lantasanake buku paman subuh napak siang genangkil tekening gelah jani melahang pesan miragiang baos gelah ya pemekas nih pesan tu aja tekening paman parekan gelah ane mulu sayang paman isi depakse niara unteng pengandikan gelahe unteng kayun gelahe sing jaden mulaka ngutus nitah anak buku paman nah luas ngali gumantene anak buku paman apa ngeside jeluasan jani lakar ngeruruhang gelah tamu ane mau tamu ring iya dosa meragawiku nah tamu ane patut saratang paman ane patut ururuh paman apa ngesidenya anak buku paman unas kapening ide yang mahawiku ide yang maha panditu Sri Bhagawan Dhamma Piyatara ane patut tangkilin paman ane patut lakar tunasin paman tambo sing adelen ide Sri Bhagawan Dhamma Piyatara patengaran itu maring para
gumanten nyen paman sing salah laku pangesing nyen paman paling rikanjakan lakar nangkel rengidena kelingsir ide wantahnya jenak iri kere harang ala apa anu dada baseni apika sakiwale tegas jani anak buka gelah mabaos apa di subane pet paradis itu nyen paman tangkil rengidena kelingsir melahang pesan tate titik tate keramo paribasen itu pemekas api kang pesan nyen paman inggih ide dani nemangkin ngelatur atur ngayang titia maka didane kiside paksa ri sesampune munut kadititah ide sang Prabu tur maning mangkin ngewiwitin dadi memargi ya napa kesisi mangkin sane mangkin pumargin dane kiside paksa sampun napak iri kering tepi ningalasi sane kalintang madur gamun sakiwale rasa-rasa mandeg pemargin dan ini riantukan iri kering alase kecinga kancuk dane wenten tetegalan sane kalintang jimar pisah nah Dewa Ratu Agung uyaki kepingon kayun dane kiside paksa riantukan make pisahan uyaki kecinga kiri kering tetegalane peseliwer puni kepengangone cerik kelih iri kering alase
akeh mawon risatiosan wiyadi akeh pisan pengangon kapikanten ri kering tegalane naler jewenten rasa-rasa posliwer riko akeh pisan anak kisane musuh sanyane ri kering tegalane Cikalintang ngulangunin yen baosan kecing akhiri kering tetegalane akeh pisan teruni niriko rampia kerumpio kiriko ikun tuturan nah sane alit-alitan malih gedek akeh taler wenten jaipun nunu balang ri kering tegalane dia samali malih wenten kering singide andirian minabang nganutin pemargen itu sang Prabu Kresna doke alih peh wenten sane seneng nyuling ri kering tegalane sami sampun mejanten mawit sangkane ngasri wiyadi genah kebudike ngawusane yang akeh pisan punika iportak jana irike mose sanjang rampia kerumpyuk sambil ngemet tuturane rike mesayuban rimbeten taruni ya